нигіз тоқым. Менің алдымда тулы зал, 5 жюри ағзасы, камералар, телевизор қараушылар. Біз башлаймыз! Ғәдәттәге шәйінді тоқымлар келесі этапқа шығыр үшін ярышалар, келесі этап біздің ярым финал. Ой сайын командалар яңа мәзәкләр язалар, сәхнәгә шығалар, күлдіртелер, Қозанға келелер қонаққа, мұның барысы да сізні һәм жюри ағзаларын күлдіртер үшін. Оларға да алғышлар берейік. Молодцы алар, молодцы. Білесізме, көп кенә кіші ишеттім сөйлешәлер, әйдә шаяртта, татар КВНда мұң юк дейлер, жырлар әз дейлер, мұң, татар мұңы бит булырга тиеш ул. Біз құлақ салдық бұл сөздерге әлбәттә, шуңа күрә бүгінгі уйынға мен дә жыршы түгел. Ишмаса, мен дә жыршы булсам, әзгенә мұң кірер иде. Менә жыршылар булмаганга, мұң кертер өчен мен сәхнәгә шакырам жыршыны Алия Нур Аршалов. Башлыйбыз! Татарстан Шаяннар һәм тапкырлар клубы. Әйдә шаяр, кәм Шалт Мөхәммәтҗан проектларының җитәкчесе. Жырышадым Рәби. Махсус синең өчен. Татарша КВН лигасының иң чемпионы, стендап комик, алып баручы Артур Сабиров сайрай. Артур Сабиров үзе дә жырчы ул, име? Шуңа күрә сайрый. Ну-ка җырлап күрсәт әле, сузып. Значит, жырчы түгел, Дәвам итәбез. Gucci flip flop, funny your bitch in my socks. This a big ТНВ каналы алып баручысы. This a big white one. Айваз радиосы телеграм каналын булдыручысы. Айваз Садыров. Гафуит, жырны тәрҗемә итәргә өлгермәдек. Алга кием брендына нигез салучы, татар эстрадасын киендерүче Тимирхан Зиятдинов. Алия. Нигә син аңа җырламадың? Мин аны белмим. Без дә белмидек. Менә бит таныштык. Тимирхан Зиятдинов алга брендының җитәкчесе. Тимирхан Зиятдинов. Алга күңелдә минемдә дә һәрвакыт. Һәм Мин сине яратам. Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Җәмит Шакиров. Рәхмәт сезгә, Җәмит абый. Без булдырабыз. Рәхмәт, озатам тапканны әзерләдегез. Беренче бәйгегә Әйдә шаяр татар лигасының оештыручылары, әйдәгез, алкышлыйбыз һәрберсен. Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның татар телен һәм туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы рәисе каршындагы комиссия зур рәхмәт аларга. Шулай ук Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы зур иттереп рәхмәт аларга. Бөтен дөнья татар конгрессы, Казан шәһәренең балалар һәм яшьләр эшләре комитеты аларга зур иттереп рәхмәт әйтәбез. Һәм Татарстан Яңа Гасыр телеканалы. Рәхмәт! Каршы алыгыз Азнакайдан мәзәк токымы! Сәлам Азат! Килдем Азнакайдан, хош алайда безнең Казан. Мәзәк токымы! Азнакайдан! Сезнең күлдерергә, без инде әзер кул чабайда. Без булдырабыз! Җиңәргә тырышырбыз! Алмаз нишисез ди? Biz бит чирек финалда шак каттырга кирәк.
Азнакайда екінші гитарада бар екені. Енді достар, біз ойдан артық қазан тамашашысын көрмедік. Нендей жаңалықтар бар? Менде бір жаңалық бар. Қайсысынан башлайым? Яқшысынан, нашарынан? Жоқшысынан әлбетте. Иллюзия тәмәкі тартуын ташлады. Нашары? Пока кімнен екенін білмейміз. Міне әйтесі келген Динарис. Бүгін бетіңі бүтін командалар монтур иттіріп жығылыша. Әйде сенде біздіңше әйбетләп сузып шибер әлі бір жағынан. Оянмалы бұл вообще-то биюші. Достар, әйде, әлі қая кіріп кеткенше башлаймыз. Ну, бір ғана бетейді. Азнакай базарында болған хәл. İşçi, şimdi, şurak bütün durmuşumda şimmara bittim. Миша шасымкын алам. Бейрәмләр алдында һәрбер гаиләдә була торган хәл. Yanlış. Bu yayda yani çıkasa. Только ben Astana kirmeyim. Aylanın suyuza. Ну, hadi. 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 Yara. Hadi bunda bir güne tepeyim bana koyargansın. Sana da ömürge bir güne tepeyim oldu bir bunda. Mına abi, duralım. Вообще bir yok. Enisi, şimdi salat tesirledin mi? Әйе. Zira. Mında o'tgan yıldan da bir kuş tabak kalgan oşsun. Bu sözünü başımıza fazla beğenmezsek takım olarak mı? Азнакай! Deydiz, Rami Külü! Yılmaya, Artur, Yılmaya, Şevitabi, Yılmaya! Ой, ғафуыңыз, сіз ikiniz de olға Астовқыларда мен алмам Артур, Демирхан Yılmaya, демек біздің Ойваз да Yılmaya. 4 Yılmaya тұрған Смайл һәм 1 Külü тұрған. Şevitabi, Şevit Шакиров. Yigitler öpkelemeniz yeme. Hele komandalar bir köp. Şuna göre bu bit yukarı beye. Biz yüzümüz Aznakay. Şiirde bizde gökte ay. Hayırşiler ölüm etti, kadir bizde var da bay. Rahman. Rahmet Şevitabi, Rahmet Mezek Tokuma Aznakay. Hazırda devam etemiz. Selamlar belgesin. Bir topkır indi alar şampiyonluğunu yolladılar. Bu buldu. Bu sezonda alarga bәхет yılmayır miken? Нәрсе аларны көтә беркем дә белми. Каршы алыгыз Актаныштан Нәмәкәй токымы. Кырыш бит, әтисем кырыш бит, киләйдә безгә, кышка әзерлә. Кырыш бит, әтисем кырыш бит, киләйдә безгә, күпчә кабышты. Bugün 100 bin oynatalar, siz nerse күрсәтәсез? Bizge o gerek mi? Biz şuna montajga açtık. Hazır VIP klientlarga tekermeş alıştırabız. Mene mesela men Şevit abiga alıştırdım. Koyan biləsiz, Şevit abiniki икәнен. Son bana bir protektöründe Sülfiye dip yazılgan. Amin, Rami Abdiyevni qila alıştırdım. Rami, jitarını tekermeş tekeretip yürge. Sabit bolsa da qata bu. Mene tagın Rinat Rahmatullинga balansировка işledik. Нинди балансировка? Соңғы тұрмыш білән түрме арасында бұталғалап йөрөйм. Җитдиендә ме? Бей, Рузилә, сендә шиномонтаж кемени? Мин шинашантажница. Ничек инде? Ну менә бер көнне
кесе белән. Хәзер ул миңа 500 мең тиеш, я булмаса бер күләтер асмай. Бу нәрсә? Бума, бу стиль. Стиль? Нәрсә? Бума? Стиль. Ярар инде ветеринар ятка калганчы җыелдык һәм башлыйбыз! Барбершопта булганда, барыгызга да мондый уйлар кергәне булгандыр. Блин, бәясінде сұрамадым. Кісінде 500 миллион сом. Еще шешіне шампунь белән юды. Еще хылтыр шулдыр белән бетәле. Блин, анты шампуньга кибетте де юк. Кыйбат булыр инде. Сезгә виски прямыймы или косыймы? Виски с сальдом. Нәрсә? Мин чәч турында сорыйм. Әйдәгез касыя. Может, эшсезрак булыр. Укладка ясыйбызмы? Әйе. Яхшы. Блин, не әйе диден? Капка төбенә дә брусчаткадан укладка ясаткан идем. 300 мең алдылар. Вот тупой. Булды әзер. Сезгә ошыймы? Ошый. Ничә сум була? Ярый инде, главага бушка. Повезло. Титаник киносының бюджет варианты. Капитан, нигә без монда эшләү генә? Ну монда төп геройлар гына. Джек, Роза һәм мин, Сукыр капитан. Нигә сукыр? Сез киноны ахырына кадәр карамадыгызмыни? Карагыз әле монда безнең спасательный шлюпкалар булырга тиеш кая алар? Yok, спасательный шлепкалар yok. Ой, шлюпкалар yok, а шлепкалар бар. Әнә, алар тоже суда батмый. Кстати, әнә тегендә безнең Риф. Агыйделдәме? Әйе, Риф абый шунда батты да, яңадан таба алмадылар. Нигә алар безгә марга китте? Білмейм, может полиция тұрадыр? Или айсберг? Капитан, безнең көймә точно безопасныймы? Әлбәттә! Бер сәгать узгач. Роза, Джек, кая безнең капитан? белмим, шлюпки анда гына бар иде бит. Йөзеп чыккандыр. Теплоход, эй! Кая кайзәсең? Мамадышка! Эх, не по пути. Роза, сандугач кирде күңелгә. Җырламый түзим мени. Әйдә, Джек, молчы. Шулай узармын кезине Дорогие посетители, термы закроются через 2 минуты. Просим вас покинуть помещение. Әйтәм, суы жылынды. Яхшы итеп жол итәргә дә бирмәделәр. Әйдә, киттек, Джек. Дуслар, biz Актаныштан, гадәттәгечә, чит шәһәрдән килгән командалар яки үзләренең шәһәреннән көләләр, яки килгән шәһәрдән көләләр. Безнең инде үзебезне дә, сезне дә кимсетәсе килми. Шуңа күрә Зеленодольск шәһәреннән тишеге. сезнең каршыгызда нәмәкәйләр иде. Рәхмәт. Нәмәкәй, Актаныш! Тимерхан көлә, Җавид абый көлә, көлә Рамил, көлә Айваз. Елмая, Артур! Елмая, Артур! Айваз!
Kimdir benim urumni almoqchi Mine bo'ladi. Ну qara lan. Gel sen ağına meni uvarga deyman. Deyman. Yo'q hali hamon. Ruslan bilasizmi? Yo'q. Yo'q, mana bormay mana hamon. Men kutem, tegi mazakni mana yili kulatıran mazakni kutem. Sizde de bulmadı bitindi u, Artur. Mende bulmaganni. Rahmat, Nebakay. Uzatamiz. Devam etamiz. Kelesi to'qim Qozonlar bormi bunda? Qozonlar. Mana ko'ryapman, plakatlar bilan turalar aydegiz. Qarshi olamiz. Hadi Toktosh ismidagi 27-chi Totar gimnaziyasidan tegi ni to'qimi. Rustam Nurgaliyev bilan fotoni ko'rdingizmi? Yigitlar, o'zingizga saqlanib to'ydingizmi? Boshlaymiz. Amin вообще крутой. Bir hafta maktabga bormadim. Ishla. She'rladim. Yolda şiir bilenme. Mine siz nerse şu kadar kullanasız. Bödürüsü sizge şok kadalar. Yok ben anlamadım. Nerse siz mundi kıyafette ol yapmış giyip basıp durasız he? Biz masal tasma yazıldık. Aşağıda pişiresiz benimle. Yok, biz. Oldu. Bazı huzurunuzga. Ne demeyiyorsun bu? Biz o şimdi tonulgan kişide eğlendik. Şolmuysuzmu? Mine, ko'ramiz. Ay joyda müşabbihsiniz. Söyle, batışım oturayım. Tuktale. Bir sahneden çıkıp kaçırma bir şey gitmeyeyim elimi. Şeyda mı şehir magazинында. Варенье ойнатқа кидім, eğlenеді ұлға. Көз алдыңызға кетер едіңіз, тіші қоқшыған малай әтесияна ярдәм сұрап келген. Әти отыш түгел. Егітлер, бұл ойынға директор келді. Шуңа күрә гимназия башкарга кирәк. Амир, ана нинди мужик бул? Белмим. Биздин директор дегенде булай айтып утурат. Сезнең кашыгызга тигилләре иде. Рәхмәт. Тегини Qozon! Артур елмая, Рамиль елмая, Тимирхан елмая. Тимирхан тизден иеленемейсің міне, ярым ғафу ет. Жәуит абы елмая һәм күлә Жәуит абы һәм мұңсулана ойваз. Демек, 3 елмая тұрған, 1 күлә тұрған һәм 1 мұңсу смайл. Рәхмәт жюри ағзалары, рәхмәт тегини! Мәктәп ушылары, молодцы, кай. Мамадыштан! Изи тоқыма! 2024 yıl 16 октябрь Şulpan Konsertlar Zалы Şeref Beregi Çeyrek final. Сәмс, біз былай шеннайсы. Біз бүгін былай нашығы шығысыйшақпыз. Шенки біз туры финалға барамыз. Ну да, Ислам. Мне бір қарасам, ширек финал вообще на изи уза. Ярым финал
да шулай наизи узар миккен, а? Үзегез барасыз Еврофиналға. Мен финалға ғана келешекпін. Билетларны инде кассирдан сатып алып қойдым. Міне бұл ретте отырашақмын, еме? Міне Ферит, міне сине орнына отырашақмын. Biz minyatюралар көрсетемізме? Окей, Google, әйдәшмәр 2023 ел нәмәкәй финал. Қарағыз. Оқтаныш фирмасында болған хәлі. Қарағыз әлі. Ярар, қарармын да нәрі сөйлемін емен. Что вы смеетесь? Не смешно, что ли? Ведь на ведь старались, молодцы. О, бұл бетеріміздің искенді. Вообще наизи, Вообще зазвездился, мол, сәхнеге де шықмайсың. Ты что, нинди Искендер болым мен сиңа? Танымадың, что ли? Таныдық инде, таныдық. Странно, даже паспортный столда танымадылар мені. Міне қазір инде біз толы составта. Біз реально миниатюралар көрсеткен біз міне. Ай, ладно, сен тілегенге гіне еме. Сіз тілейсіз ме? Туйларда бүтін ауырлық ол диджейларға түседі. Туйда болған хәл. Бірі бош диджей қояды! Мен дейсің ол бош диджей. Саламат, подқыздың, что ли? Yok ende boş dijer деп аламсың әлі? Может, кем? Yok атсы сұдырақ! Boş dijer қойды! Әмеде біреу бар. О, міне, Линар яшын, давай-ка! Yo, şotur kirmedi bu. Yonadan çemayını koy. Kstati, men Linar yaşın, tanış bulduk. Көз алдыңызға кетірегіз Салават абай Алиса білен бәхәслеші. Әлісі. Біде біліп сөя бір сұрау бар еді кәріші. Біде дивәткі башырасы бәксібәт тізлік дидіс көрісті шөбала біткен ол. 110 км сағаттан арттырарға ярамай. Юлеріксі Алиса. Біліп 7 тапқыр 190-ға бастырға бар өз дивәткімді. Шабасақ яз. 2003 yıl Büyükdağ Salavat Автогонка. 110 км. Yoksa реально ушен что ли indi. Не хочешь как сахат докажу с девятком-то хаккабыза? Эйда, засекаешь бы? Засекай! Dur, dışarı kursete. Ышандым, 190-ға бастырдығыз. Әбісі әнерсе еттім. Ё-майо! Сүйбіле шобы вәскіт парянаға кіріп жеткен бітетін. Әліп қайтасы да бән. Білесің, біз вообще наизи. Біз бүгін әзірлеп жіберген спонсорларға жыр жазды. Әнiyem Şirek finalға бәліш пешірді Әнiyem тек сиңа бір заказ Yorым финалыға оқладығаны қор Мә шынды енді біз Міне шынды енді біз, вообще на изи Әнилерге рахмет Сіздің қоршыңызда Киік Рекса мектебінен изи тоқымайды Шының білен тамам Шулайық, мектеп құшылары easy! Мамадыш! Жюри әғзаларына қараймыз, барымыз да, ема? Йылмая Артур, Йылмая Рамил, Йылмая Тимирхан, Йылмая Жауит абай һәм... Әйдәлі, давай. Йылмая Ойвас! Демек, 5 Йылмая тұрған смайл. Рәхмет, easy! Мамадыш! Шуғалтабыз, Так, әзір девам едеміз. Мишәрлер мұнда бар ма? Мишәрлер мұнда мы? Шимішәннен қаршы алығыз біздікілер тоқымы. Xayırlı keyif dostlar, səhnədə biznikilər. Biznik bilən bir səhnədə Şirmişənnin tanılған prodüseri Rinat Garifulli. Onu xalq
tanıştırmazsan da beni barısı da bile. Kim bilsen indi seni. Nege benim proyektlarım bilen bir jigit Armın Saylı degen şunu bilesizmi? O jigit bitmeyin. Edekile avtomobil diyegenler kim bağış? Rulde bit minidim. Kübelegim, tügeregim. Ola şu şokma gidi. Züleyla Türk'ümün bilesizmi? Züleyla Türk'ümün bilesizmi? Leylesi bit adam min. Bundan işe birisin. Sizden yıldız yasarak geldim. Edeniz uçu, mesleklerinizi kısalttınız. Eyderiz. Başlansın. Tuttağız. Üzügüzden soň üzügüzge güçteneşler alağız indi. Nuselem. Üstelden boğulan berişine halle alışı Feride. Müsellem saniye. Sıtılgan vinagrat jiyüşü. Üstelden siyekke halle olasın bit etime deyip. Üzümlük etim yok. Üzük ne bil? Qatıqını da, oşunu da, belişti de bir vakit kaçlayasan. İşte bu tala ol. Bilesin kilse, min tüben ışta, intiz jiyiştirmişim. Mini hatta pilisosti irteler. Min yukarı işten. Hazır bile biz indi kimden kolu dizirek. Ebeliştimi koyuyor. Sıyırlar su içkende, bozağlar buz yağıydı o. Ebeliştimi, yıraklı da iyiydi. Hashtag Dobeya. Künte tügül nindidir kampanya, su anası bilen şüreli sözlerine patent oldu. Hatta Ekye Kurşak Tiyatro'ndan bunun için 500 bin okuşa sıradı. Biz de uyladık da Eyde Şoyart sözüne patent olduk. Ramil Akdiyev, sizden 100 bin. Ну, или yarım final. Sizin için bizdekiler. Rahmet. Bizdekiler şirmişen bayağı. Eydiniz. Ne bit? Bizdekiler bit bu. Artur, Yılmaya, Külü Ramil, Külü Timirhan. Yılmaya Ayvaz. Hem Yılmaya Jevit abi. 3 Yılmaya Tırgan İsmail hem 2 Külü Tırgan. Rahmet. Bizdekiler zor rahmet. Timirhan, eğer uzatağız sizni. Filologiya hem Medeniyet Ara Bağlanışlar İnstitutundan Diluz Ulu takımı barışalım. Amerika'da PDD, Tatar estradasında o Dilyar Dilyosulu. Didi, koşu alınız. Barınızda da söylemeyi, men Beli вечеринкадан koydum borçlu. Dürüsün etkende onda Tatar artistleri da var. Nerse aşolmaysız mı? Mine! Aydar Galimov, mine! Salavat Fatkadinov, mine! Aybat Sadirov. Әйе, олынды халал bulmagan çaralarga karşı. Nolanda pijanım solup kire. Mine! Reşat Tuhvatulin, mine! Olanda hatta özünün mikrofonu bilen de bargan idi. Әйе, ol estrada bilen әллә нәрсә. Менә хәзер Барсмедия Элвин Грейдан туган як җыры өчен миллионлаган штраф һәм гомер буе бушка чыгыш ясарга сорый. Туган як җыры өчен. Ник бәйләнәсез сез аңа? Ул бит Башкортстан турында җырлый. Миңа бу уенны җиңәргә кирәк. Чөнки бу уенны җиңсәм 100 мең акча бирәләр.
Мен өзіме Олга курткасын алыр едім. Нәрсе, сіз аның 100 мың тұрғанын аша алмайсыз міне? Міне! Ой, бұл Олга курткасы түгіл екен, міне! Ой! Әйе, біз бет барымызда біле, ол курткаларға нарсын қойда қойдықанын, міне! Тимирхан, мен сізге стартап бар. Яңа бренд, Олга! Әйтем бе, күндегі шоққатан бұл артистлардан, бұл әлі мультиклар ғана болды. Сіз аларның рилсларын көргеніңіз ю. Міне мұндай кіші бар. Yalnız bala bәхетсіз, yalnız bala bәхет, yalnız bala bәхет, yalnız bala bәхетсіз мен, yalnız бала бәхетсіз, yalnız бала бәхетсіз мен, yalnız бала бәхетсіз мен. Жәует абай, сіз не күлесіз, сол бет сіздің олығыз? Ей, нәрсе сөйлеп басып тұрасың сен анда? Yalnız бала бәхетсіз мен, yalnız бала бәхетсіз мен, Сендерсе мені мысқал етіп мында ялғыз бала деп басып тұрасың. Сен бет өзің гіне бір өзіңде мында тұрасың. О, міне алжы. Дурак. Жүнсіз. Фу. Білесің ме, әтең жүреде болмаса, мен сен әлі нендей сөздерген айтып бітір едім, ә? Дұрысын әйткенде, мен де шыңғатта бір өзім. Мені бүтін командалар міне бұлай жиылышып езәліп. Мен бет мұнда в меньшинстве. Анайсыз ба, меньшинстве. Міне сенің өзіңнің бірер мәзәк еткенің бар ма, ә? Менің жырларым кіші күләбі. Yok, андай жырлар турында түгіл, сәхнеден айтатырған мәзәклер. Nije паришься сен? Бір 100% неймі? Міне 100-пудовый юмор бар. Қая? Міне шулай едіп бара? Білесіз мен нәрсе ол шоу. Шоу, Шакировлар очень умные. Что-то тіңіз ләнді мәзәк болды бұл. Работает ол, біршылма. Міне қора нешеде работает. Білесің шоуың нәрсе екенін? Шоу, Шакировлар очень умные. Көрдің мі? Әшінап еткенде әймі. Сен міне білесің бе? Жәуіт Шакировтың малайы болу нешек ауыр ол. Міне кішілердің әтилері әймі. Іштен қойтышлы, нендер қызық әйбірлер алып қойталар үйге. Біз әне білен ғұмыр бойы видео охранник яшиміз енді. Үй толы бытовой техника, кроссворд. Міне келем әти қырын әймі. Життеген сөйлешуге бір серьезный кеңешкіні оларға. Әтейім, меға кеңеш бер әлі деп. Шушы ауыр, қатлаулы тұрмышта меға нешлерге юғалып қалмасын үшін деп. Ал меға жауап бере. Міне, хобби-хорсингінің нәрсе екенін білесің бе? Білем, алар бетінде міне қазір яңғына шыға башладылар. 15 жыл әлік әти менің ол трендіні задават етті бетінде. Нормально келіп шықты әйме, может в будущем тоже вместе двигаться будем, КВНда бірге шығыш жасарбыз? Yok. Может хотя бы бірер жыр бірге яздырырбыз? Yok. Міне мұнда яқында ғана Макдональдс бар, вкусная точка. Еде, может хотя бы шында қошап, сөйлешіп алырбыз бірге? О, әйде, міне ұнсайбе. Чотка, әтіне оқшағына олам да, барабыз әм. Сіздің алдыңызда Делюс олайды, һәм Жәует олы, рахмет. Илюсула һәм Җәүит була. Искан. Жүрек зәләренә барып
Smile. Elbette barımızın atılması ile başta Artur. Nindi mezek? Şultıgı. Nultıgı mezek. Eydeli? Мында бер генә мәзәк булмады, мында тулайым чыгыш миңа бик ошады. Менә шушындайрак мәзәкләр көткән идем мин. Монда гомумән эстрада турында да булды, гомумән дөнья буенча да проблемалар, ягъни яңалыклар буенча мәзәк булды. Җавит абыйның малае ниһаять күрде, малай сәнгать телефонда гына чыга иде. Копия Җавит абый икән. Менә нәрсә куйдым, достойно. Рәхмәт, Артур. Җавит абый, сез бәсез. Cemaat bu benim için şok. Үйдө калган идим мени, үйдөн кеткенде. Koyam arasına değdiğim koydum geldi. Ben çıkıp gittim bana, beter kafayına şuraya bana oğlum demin. İyide kaldı. Var koy! Rəhmət jüri əfsələrinə, rəhmət Dilus. Dilus ular. Eytirsin futbol oynarga girdiler sobalar, değil mi? Futbolni şarflarında qarşı alığız Saba rayonundan Sabaleta takımı. Selam, biz Saba'dan Sabaleta komandası. Biz jingilga keldik, bormi bizning birer mezek. Jir var, jüriler turunda. Davay. Rahmat sina, uyushtirib bergan ishing. Rahmat sina, Tatar tilin suygan ishing. Temirxonga rahmat, qiymat kiyim tikkan ishing. Javit abiyga rahatlanib kulgan ishing. Sizga Artur. Boshqa kishi kelolmag'ach kelgan ishing. Nishisi. Eli boshqani qilabet, nega kulmasin sen bizni? Yarat. O'zim bilan tanishtirib o'tayman. Men Oliy Samafurov, bu komandaning yetakchisi. Bu bek javobli o'yin. Bunda hozirlanganda men 5 tun yo'qlamadim. Bek burishildim. Jingo yo'llarini izladim. 5 tun bo'yi yo'qa ko'rmadim. Niçin seni sevme? Digerek matım edip settirisiz salıştıran diye sizni. Uyab olsun. Tezden Qozonda bir iks boshlana. 32 yil boshlig'i kelar. Bizning rayon boshlig'i kelib turmaymi dedi. Birinchidan anımında bir kimga da chaqirmadi. Ikkinchidan, onda bizning Sobaning bir представители bo'laydi, qaytqash o'zi suylarak. Eydi, bizni uzoqqa suzmang. Так что Савалетта по правому флангу, технический конвенционный КВН, в атаку, квен пошли, тики-така. Let's go! Әнисе улып урамда bir kız bilen ubuşup durgan tutkan. Нишлеуң бу? Сен дуракмы әллә? Шәһәр ортасында көпе көндез убышып торасың. Мен бит сені ипи алырга жибердим. İpi bulmadı. Bu пирожок булдымы? Bu бит прокурор кызы. Утырталар бит сені хәзер. Нәрсә? Әтиңне сорандыңмы ни? Китәсең бит хәзер ортыннан. Ne hazır işleminde? Бар, қоян алдың шында алып қайтып қой. Видео түсіріп ғафуден. Ипи ал! Әкиләсе миниатюра өчен алдан гафу үтенәбез. Берәр биегез якты дөньяга китәргә җыйган да дус кызлары чакырган. Ярар, китәм бугай мин. Менә син Тәнзилә 85 ел яшәдең. Ахолык синең исемеңне дә белми. Сен кушамма табырга кирәк. Tenzilyeler avulda da
шумыйка. Yok yok, ol bular Nenzile Luntik. Luntik? Әйе, Сümük Мәшік манарасының bu yağında aydan şu kadar düştü. Рәхәт булып китте. Нәрсәгә елмаеп ятасың син? Атушы яшәп күрсәткәнмен биде. Җәмәгать, без бу уенда җиңелсәк, районга кайткач бездән сораячаклар. Ни өчен? Кем гаепле? Күпме акча, күпме вакыт сарыф иттегез, нигә нәтиҗәсе юк? Бер кеше дә баштан сыйпалмаячак. Ничего себе, Дисепа! Дигерәгә матур итеп күрсәттегез сез безгә капец дигән сүзне. Яба о zaman. Рәхмәт! Самолетка! Самолета! Самолета! Жүрек заляры мұңсыланды. Амов! Күле Рамиль, күле Артур, күле Тимирхан, күле Жәмет абый һәм... Йылмая Айваз! Айваз! Күле бұлай шартлар белән утырайдылар. Йылмая Айваз! Мұны бәк қарай башладылар. Рәхмәт Самолета! Собарайны! Ұзатамыз. Хәзер инде Элек рәсм, алар инде ничә ел уйныйлар, Мин аларны зур итеп, шундый аларның регалиялары зур иде. Хәзер кыска гына әйтәм, чөнки алар уже бренд. Брендны аңлатырга кирәк түгел. Каршы алыгыз, сәхнәдә Крәшеннәр! Кичә бардык без кабачок, тоттык нишләптер грустничок. Шулай булдырып ятты, килде бер акыллы фикер. Әйдә барабыз шаякка, татарка, аркада сөйләй. Бер кемдә көтмәгән җирдә, чыкты Крәшенне сәхнәгә. Дымок, дымок, китте сәхнә буйлап дымок. Егетләр, нишләп безнең священник чыкмады ул? Кәефе юк аның. Карады Дима, ишеткәнем синдә яңалык бар дип. Сөйләп кит инде яңалыгыңны. Утыз яшькә җиткәч, кыелды баштан чәч. Киттем пересадка ясатырга. Хәзер тегендә юк, башта бөтенләй чәч. Нишлим соң башка җирдә үсмәгәч. Ярар дуслар, җыелдык һәм киттек! Күз алдына китерегез, БРИКС уеннары алдыннан Казахстан президенты торачак отельне тикшерәләр. Так, нәрсә монда сезнең? Биш бармак, казаны белән һәйбәт. Так, кресло йомшак. Так, монсы инде шкаф. Юзия Бәдерлин урында, шәп. Монсы нәрсә монан? Ишегезне байларыгыз инде.
каршы ала. Ергаз, Шавкатыш, исәнмесез? Ничек килеп җиттегез? Әйнәт, Аллаһка шөкер. Ничек сезгә Казан? Ничек погода? Сугырак, әле җитмәсә, Аурус машинасының печкасы барак итте. Ярар, Аурус белән вопрос решим. Сез бара торыгыз, җылыныгыз. Бүрекне биререм, үземә дә суык. Шанхунпин? О, иптәш Синзинпин. Мин, Ниханов, Рустам Нургалиевич. Ага. Сразу сезгә бер сорау. Аурус машинасының печкасы барахлыйт. Аңлыйм, безнекеләр җыйды. Запчасти сезнеке бит. Решите инде. Си. Тагын менә бу, нәрсә менә бу? Нәрсә дигән сүз бу? Си. Нәрсә дигән сүз бу? Си. Ато бер ел буе инде хәзер кофе машинаны кабыз алмыйча интегән. Ярар, рәхмәт. Үтегез. Ага. Рустам Нургалиевич, не слышно нас. Рустам Нургалиевич. Владимирович, исәнмесез? Siz нишләп плакат беләнсез? Мине танымыйсызмы әле? Таныйм, просто сез мине танымассыз дип курыккан идем. Что ж, вы голубчик так. Видались? Рустам Нургалиевич. Рустам Нургалиевич. Что ж? Крашеннар командасы Айдар Шаярда енді 3-ші сезон ойнайды. Соңғысы болмасын еді, достар, Достар, бар бренд олға, бар бренд Крашеннар. Крашеннар! Ну, нәрселер күрсәтерсіз, нәрселер әйтерсіз. Жюри әгъзалары сезгә барлык карашлар юнәлгән. Тәк, Күле Айваз, Күле Җавид абый, Елмая Тимирхан, Күле Рамил һәм Елмая Артур. 2 Елмая торган, 3 Күле торган Смайл. Җегетләргә, кызларга сүз юк инде. Бу команданы да күптән беләбез, яратабыз. Ну, җегетләр каян уйлап табасыз инде, шул кадәр фантазия, менә шуның өчен сезгә зур итеп рәхмәт, алкышлар. Рәхмәт, Крашеннар! Рәхмәт. Моның белән сәламләү бәйгесе тәмам. Барлык такымнарны сәхнәгә чакырам. Каршы алыгыз! Һәм инде безнең кадерле жюри нәтиҗәләр ясады. Һәм бүгенге уенда ширек финалда җиңә Дилюсула! Дилияр! Котлыйм сине, Дилияр, һәм инде әлбәттә, әле генә Дилияр 100,000 сум яулады. Ура! Кадерле тамашачы, кадерле телевизор караучылар, моның белән безнең ширек финал тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр ярым финалда күрешербез. Сау булыгыз! Өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып.